Vratimo se u ratnu 1991. godinu. Nalazimo se na Plitvicama. Uskršnje je jutro. Napadnuta je hrvatska policija. Ubijen je Josip Jović. Započela je otvorena oružana pobuna. Ovaj događaj urezao se u trajno zajedničko sjećanje svih žitelja Hrvatske pod nazivom Krvavi Uskrs na Plitvicama. Tijekom jutra tu su se okupili brojni novinari i snimatelji, a među njima je bio i novinar Jutela Božidar Knežević. Idemo to posnimiti, vidiš što su auta iz razbijana. Vozi odavde, pusti jebi ga. Čekaj, otvori malo. Sve se vidi, Božo, nemaš potrebe, imaš... Vozi dalje. Polako samo vozi. Ovdje, kraj napadnutog autobusa, Božidar Knežević upoznao se sa danas generalom i saborskim zastupnikom Ljubom Česićem Rojsom. Gledajte u ruku. Iz Večernjeg lista sam, pardon, nisam se predstavio. Ja sam Rojs, vodar. Hvala. Gledajte mi. Ima što ranije? Ne, ovo je što ranije. Kuda je metak prošao? Bilo vas u autobusu. Ali na poprištu borbe nije se dugo zadržavao. Upućuje se prema uzavreloj Korenici, gradiću u kojem upravo traje oružana pobuna srpskog stanovništva. S lakoćom prolazi kontrolnu točku Jugoslovenske armije. Bravo. Može se prema Korenici. Jel ima vas? A da li se u ovom slučaju ipak radi o primjeru hrabrog i spretnog novinara koji znade zaobići svaku prepreku kako bi napravio što bolju i ekskluzivniju vijest, prosudite sami. Ali za pretpostaviti je da je Božidar Knežević toga dana vidio ono isto što nam je zabilježila Jutelova kamera. U prvom trenu kamera je potajno snimala. Kako po transporterima i po autobusu. Da ne mora najprvo autobus ići. Ide najprvo transporter i tuče s jakog oružja. Mi smo odgovorili, to je normalno da smo već pogodili autobus. Transporteri su najprvo udarili. Pregovori su nastavljeni u birtiji, gdje se otopilo svako nepovjerenje pobunjenih Srba. Ćemo tu. Kao bi pasalo. Uspostavljeni su prisni i prijateljski odnosi sa domaćinima, a kamera Jutela počela je slobodno snimati. Istog dana navečer na televizijskom programu novinar Božidar Knežević objavio je ove snimke. O otvaranju vatre ja ne mogu da govorim jer nisam tamo apsolutno bio prisutan, tako da ne bi bilo u redu da kažem bilo šta. Postoji tvrdnja suprotno da su oni ušli i da su bili upozoreni, da su oni silom i kaže da je to bilo strahovito kako su pucali, da imaju strahovito naoružanje. Tam jedino da će taj jadni nedužni narod izginiti bez potrebe. A ko je do toga doveo, to mi ne znamo. Ali toga dana kamera je zabilježila i ove ljude i njihove izjave, ali njih Božidar Knežević nije objavio. Oni su je isparali. Metnu šahovnicu. Mi smo isparali šahovnicu. Tu se odmah treba znati, biti spreman i biti angažiran. On to nije snižuje. Jutros ljudi dolaze, već imamo gotovo u ruke. Ništa. Dobro, je li neko bio jutros gdje se pucalo? Pa bilo ima. Možete nam reći, tamo imamo verziju od zapovjednika snaga MUP-a da
je napravljena zasjeda i da se pucalo bez upozorenja. Kako je to bilo? Može nam neko ispričati? Ne, naš prvi. Ne, nemojte na to naši smika. Oni su nas napali. Ne. Oni su napali. Ne, oni su napali, idu k nas. Oni su pucali prvi. Ne, to niko naš nije, niko ne. Miramo po specijalistima da se ovi ljudi počeli povlačiti, to je istina prava. Da, ne. Prvi napali je. I to bijeli je košten, pa i sve bijelo. To je sigurno. Snijeg je bijelo, jebi ga. A imam ovo, ja sam kaj se ovaj ljudi. Neko ko je bio tamo... Naći ja neko. Ajde Bogdan, nađi. Jedan mamak nam je rekao da je poginuo. Poginuo je. Nisi će ovo predati. Samo mi recite, kako se dogodilo jutros to kad su došli blizu hotela Jezero gdje su one prepreke, je li neko bio od vas tamo? Mi smo bili s desne strane gdje onaj most, onaj što ide gore preko. Onda je bila naredba da se povučemo dolje. Kad smo mi povukli s lijeve strane, onda je počelo puškaranje. A prije toga, prije mosta smo mi naišli na nekoliko automobila koreničke registracije koji su izrešetani i prije toga su balvani bili koji su sad prerezani. Nije bilo balvanog smiđu. I onda smo mi otišli na lijevu stranu, kad je počelo puškaranje, uz onu stijenu smo se pripreli da se povuče, jer je neko vikao do povlačiti. Imate najrazličitije naoružanje, je li to? Pa nema, kaže Tuđman da mi madamo naoružan, vidiš, to je puška jebamo ja mati. Ova će ga ubiti sigurno. To je lovačko oružje. Nema mi, evo vidite oružje, jeba ga Bog na. Ovo je za Marije Tereze bilo sam puška. Hoće to. A oni imaju kalašnjikove. Dobro, recite sad kako vi mislite da će se ovo razriješiti? Večeras ćemo ići sad, večeras ćemo ići, nema, sve ćemo jezero štatjati. Sve jedno. Tu čekati Samo da nas armija, jesmo rekli armiji da nas pušti u miru. Armije treba sad samo kad dođe oduzeti joj oružje. Kome? Armije. Ne, armiju, neko nam se ostali. Ne, oni su pomagali, evo piše u radiju, pomagali ranjeni. Oni se hvali da im armija pomaže. I nema smisla da prođe kako treba. Ne, mi to pušti nećemo. Poginuli s njihove strane, možda je bolje da se... Ali oni su došli, mi ćemo njih večeras kad se povlače, to je nezakonito, ali mi ćemo, ne te bijeli barak, ja ću ih klatiti, god budemo ga upijeti. Sigurno, to je sigurno. Sigurno, dječki pute, sutra će imati što čuti. Nemojte. Centar nek ostavlja još jednoga čovjeka. Raspodijelite se koji su naoružani na jednu stranu, nenaoružani na drugu stranu. Da je svaki oružani 3 čovjeka sa sobom može da vodi. 3 čovjeka. 2 oružana nek idu u desetinu. I razmaknite se odavde s ovoga prokletog asfalta i ove raskrsnice. Nama ne treba više spomen ploče heroja narodnije, koje su slijepci vodili za narodnog heroja. Poslušajte me, razdvojite se, poslušajte, povedite svaka 2 naoružana čovjeka desetinu ljudi. 11. od te desetine nek ostaje u centru koji će sačekati oružje, dopremiti svojoj grupi ili hranu ili bilo šta. Nama ovdje ne treba sporazum ni dogovor više od ustajanja ovoga zašto smo se okupili. Od Senja pa do Udbine ili do, ne znam ni sam, do Knina ili Krajine gore. Nama ne treba niko stavje dijeliti, jer pazite, mi se ne borimo za vlast, mi se ne borimo za fotelje. Ja sam jedan obični Ličanin i 8. po rođenju iz Doljani, koji će vam samo od srca pomoći i dovući ome narodu da taj narod ovako ne stoji ovdje. Sada ako imalo hoćete poslušati, raspodijelite se naoružani na jednu stranu, nenaoružani na drugu, raspodijelite ljude po tim grupama. Ja sam ljude pozivao ovako, da ne stoje tu sa ovima letvama na cesti, da ne bi davali lažne informacije ili dezinformacije hrvatskom vrhovništvu. Mi poštujemo hrvatsku vladu na hrvatskom terenu, ali ne poštujemo nikakvu vladu na našem terenu zbog više razloga, lično zbog svoje djece i interesa praunučadi i unučadi. Ajmo ovo 30 km doći, ko će ići nek stane ovdje utro. Ko neće ići, a ima oružje, nek ostavi oružje, ko neće ići.